Jiunga MLTV Media, kituo chako cha matumaini. Mavamia projet venye utanga mavamia toto sitote tono niwo sibilinde bya niwo situmavamia bino mkola nene matwa Rukombe wapi Nganja natoka mbali Nganja sasa imwisha kuwa huku Mungu samwela munjia. Sawa sawa kabisa. Jambo yenu. Jambo. Na maragi. Ndio. Kutoka Nganja. Mlilamukia kabisa. Projet venye utanga. Mana wakina mama wanji anamleka. Tumugula batu bale bala abale bubila. Bale mbo ochose chaba onda maso. Nleka no mo ima tu anganja. Barabara yao etaachi ono muna bishimu baba tuchoso icholema so oye onde kama wataka nleka tano onde so oye onde usukuru ata habari yenu kwa sawa kule sawa na maragi sawa sana maragi mama amam sukulu atano lino tare moma satu na lumo samwe chiwa mwenji muchula bilende ni yunda mwoni boba onda so oya yanleka batwe onde sukulu atano leka watanga mwami un. Asante sana tuwele machino projet venye utanga mwekinga ole manga sana. Tunatambia watu wa environment, watu wa ONG inafanya kazi juu ya kupanda miti. Tuko hapa naona bandugu wetu wanatoka ku Nganja, kutoka Nganja hapa na kale masoko. Na kale masoko Kikonde. Sasa wale ambao wanaweza kuwa na miti. Tuko na besoin ya kupanda miti humu. Kuna besoin ya kupanda miti sababu tuko na kata miti. Na principe yetu na kata miti unapanda miti. Jambo ba. Nganja kwa sawa? Asante sana. Unapanda muti, unakata muti, unapanda muti. Mimi najua. Sasa njoo vile. Tunahitaji kabisa watu wa environment, watu wa mashirika mbalimbali zenye zinafanya kazi juu ya upandaji wa miti. Shirika ndogo la Dapide ambalo linafanya kazi kwenye projet venye utanga barabara Iseke Kikonde. Tunahitaji kabisa kupata miti ya kupanda kwenye barabara hapa kwa sababu tunakata miti na pia tunahitaji kupanda miti. Tunahitaji yeyote ambaye anaweza kuwa na moyo mwema ambaye iko na miti ya kupanda. Anaweza kutuita na tuambia namna gani tunaweza pata hiyo miti kusudi tuangalie gisi ya kupanda miti barabara yetu hii yote kwa hii miti ambayo tunaendelea kukata hapa. Asante, tunaendelea na kazi ni polepole tu. Projet venye utanga Shabale. Tunamaliza pale kwele kisiki. Naona ndio ile ambayo tumemtia pale. Tulisema kwamba tukimaliza tutabaonyesha gisi mambo inakuwa hapa. Ile kisiki ambayo ilikuwa tumeikongea moto sasa tuliitosha. Na hiyo ndivyo tunasawazisha sasa, mambo inakuwa ngwengwere hapa hivi, hakuna deni. Projet venye utanga Shabale ule anabaonyesha gisi tunavyoendelea na kazi yetu. Asante sana. Nileka tele.
tayari. Lusuku la mwisho la mwezi wa mwenji. Lusuku la mwisho la mwezi wa mwenji kaisalo. Siku ya mwisho ya mwezi wa 7 tariki 31 leo. Tuko kwenye kazi tena, akina mama tunapambana. Naona kazi inaendelea polepole. Makole makole. Makole longe. Watu waeta vile nusuku wania vile. Ange walwala. Pole sana. Tulabeba ngyobe. Ini kwe mutoa makole ini. Makole. Atu walwala manga. Atu pata madawa vile ikwe. Sawa kabisa. Tutango ita jitihada tupate chimo dawa chipote cha watu mikuwa wacha. Uzi wa simulizi unakwenda sawa. Mungamele TV Media nuru ya da. Kila tunachopitia video ni tiba. Haupo peke yako, tupo kwenye klabu. Bana bamuinga manabo wala hatari. Toka huko screen inawaka, moyoni tunatambua. Mungamele TV Media tunashukuru. Okay, projet venye utanga. Katuma ngeshonge musuku. Atumie ko yalwala. Pamoja na kulwala ile tumukaba kaba tunabashita tundaunge yo. Kumkazi kabisa siku ya 5 tariki 31 ambao ni siku ya mwisho wa mwezi wa 7. Namaliza leo na tunaingia kwenye kazi na kina mama. Wengi wao wamegonjwa kabisa, wamezuilika kutumika kwa mingi, miili na uma, kuna madawa. Na yote ni sababu ya kusema tusaidiwe, kwa sababu wale ambao wanaweza kuwa wagonjwa pia tunaweza kuwa na nafasi ya kuwasaidia, kuwapatia vidonge. Wanakunywa ya mwili kuuma, malaria, tumbo, mifupa, yote tunahitaji waganga nao pia waanze kutusaidia kama wanavyotusaidiaga hapo. Hii inaweza kutuletea shida ya kazi yetu kama wanajitolea, lakini wanapata shida ya ukosefu wa huduma za afya pia. Sawa. Watu wanaenda nyumbani hivyo, natumika, wanaenda nyumbani moja kwa moja. Tunashukuru, kazi ni nzuri sana, heshima mmevuna. Mungamele TV ya viongozi wa njia, maudhui bora, sote tunajifunza. Asante. Projet venye utanga tunaonyesha, tunaendelea polepole, ingawa matatizo ya magonjwa na hali ya sitofahamu ya njaa na vinginevyo, tunapambana tu polepole, tunaendelea tu, tunasogea taratibu. Asante. Shawalei, tuko kwenye kazi tena siku ya 5 tariki 31 tunamaliza huu mwezi, lakini pia tunaweza tutapumzika mpaka pale tutakapopata angalau mtu atakaye tusaidia kwa chakula, na tunaanzisha kazi kwa utaratibu, kwa sababu watu wanazidi kupungua kwa hali ya magonjwa pamoja na ukosefu wa chakula kwenye kazi, na watu tapumzika. Tangaza biashara yako na Munga MLTV Media, kwani tunawafikia watu wengi sana. Usisahau kusubscribe, kulike na comment.